بقول لك هو النبي يا اخويا، في ايه؟ ما شفتش واحد كده كان بيجري قصادك؟ لا ما شفتش في حاجه ولا ايه؟ ما فيش سرقه محفظتي يا عم خضتني، يعني محفظتك الامل لما يسرق محفظتك يا عم. يا اخويا، ده كان فيها 3000 جنيه. ايه؟ محفظتك كان فيها 3000 جنيه؟ اه. ده شكله ايه اللي سرق منك المحفظه؟ طويل كده واسمراني. طويل واسمراني؟ ايه ده عنترة بن شداد اللي سرق منك المحفظه ولا ايه؟ يا اخويا هو ده وقت هزار. لا اصل انت بتقول كلام يعني. طب انت منين يا صاحبي؟ انا والله العظيم مش من هنا، انا من اسكندريه. اسكندريه؟ وايه اللي جابك القاهره هنا؟ اعمل ايه بقى؟ كنت جاي ادور على شغل. اديكي فلوسك اتسرقت منك وبتدور على فلوسك مش بتدور على الشغل. طب واتسرقت منك فين الفلوس دي؟ في اول الشارع كده. ما هو الشارع ده خلي بالك كله لبش، كلها حراميه الشارع ده، وانت دخلت عليها افتكرتك حكومه وبتجري من الحكومه. ما تقلقش، فلوسك دي عندنا انا خلاص هجيبها لك. انا عرفت مين اللي سرقها منك. عيل اسمه اسلام نخوره، ايه نخوره دوت؟ عشان بيحب يلعب في مناخيره كتير، فهو تلاقيه لعب في مناخيره وراح نتش منك المحفظه. ما تقلقش من اي حاجه، فلوسك عندي. ربنا يخليك والله العظيم، انت شكلك شهم ورجوله. بس انا عايز اسالك سؤال اسال يعني. يا حبيبي. هو انت ليه واقف في الشارع الوحش اللي انت بتقول عليه ده؟ ما هو اعمل ايه؟ لازم انزل الشارع ده عشان اكل العيال. اعمل ايه؟ وريني حرامي التليفون يا ابني. حرامي.